Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk sahabat tani Nusantara. Masih bersama Kompontren Tunggak Seni Pondok Pesantren Sukoragung. Kali ini kita dengan nama saya Faiz Sofi selaku sekretaris Kompontren Sukoragung. Di sini kami didampingi Pak Abid selaku direktur utama PT Jamas Porang Nusantara, di mana PT Jamas Porang Nusantara ini di bawah naungan PT Bansang, yaitu salah satu pabrik porang terbesar di Jawa Timur. Selain itu kami juga didampingi para petani yang berada di naungan LMDH Rimba Raya Lestari, ya. Dan alhamdulillah tanaman porang di sini itu sudah berkisar sekitar 4 kilo. Ini 2 musim dan 3 musim berjalan. Nah, saya didampingi Pak Lamiran, ya, petani yang di bawah naungan LMDH Rimba Raya Lestari, dan juga binaan Kompontren Tunggak Seni Sukoragung, dan juga didampingi oleh Pak Abid selaku direktur PT Jamas Porang Nusantara. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bersinergi dari semua unsur, semua lini, sehingga petani di Indonesia, khususnya petani porang, ya, di wilayah Kecamatan Watulimo, Desa Watulimo, dan juga sekitarnya di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, insya Allah bisa berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Petani porang semangat. Siap. Siap. Sampun baik kok. Foto bersama. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikthirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu alaihi wasallam.